senja yami. La choose. Grand. Grand na choose na. Ya mfowethu uthi uyabona ngifuna ukwenza like awuka record mara qala lapha. Ya kaqanza check location man. Shosho njalo. Ngifuna ukwenza ingathi le brand ngiyami uyayibona mosman ya light. Ya. Ukwenza ingathi ngiyami nge Brothers Records njayami. Okay, sure. Yabona ngifuna uspeaker like ndibe ngathi nenze announcement bandi ne brand entsha bra yami. Okay. Balejezi hayi yona yabona mos hayi ngiyaka pepe. Okay, yeah, ngaqala njalo. Okay, sure. Okay. What is the do people? Ne brand entsha mani. Le brand isandofika guys ngiyalapha emakasana lapha emfuleni lapha eBusasa guys. Uyabona le brand ya light. Ebusuku abantu babona ngayo bathi hey into otheni lona apha phandle. Ya light nasi neskipa. Iskipa ke sona ska light guys but Sibhaliwe Mr. Skale Brothers Record ne eback. Yeah, apha emqolo sibhale Brothers Record. Yeah. Cha man. I choose one. Yeah, masikhabe sibalapha kule. Hayibo ya guys yala guys injalo guys. Ayo mali ngako guys zizovela I content apha screenini. Danko.